Asa nyingi jadi mamaga masahani ya hiku. Emi chaga shabuka. Yego gashabu. Komera kakajwe amakuru. Niko shabu umugore yakuraje hanze kurukura rukubwesha kurakubana. Oya uyu munsi nakoze ijoro. Naringize ngo wa mugore wawe ukarishe nk'igisura yaguhaye nyokosha. Kandi shabura mugore wawe ureba nawe azaguhombanya. Oya dusigaye tubanye neza ubu ngubu nta kibazo dufite kabisa. Ariko nawe none se kumamuga ya masaha byagenze bite? Kubaza niba bamenya amakuru ko wa muhungu wa Karekezi yitabye Imana. Oya. Umwe mutoya? Umwe muto rwose ufite 15. Aiga data, aiga ngarakenyuka. Kare waragiraga za ngurube se mama zizaragirwa nande? Yazize iki? Ewe yagiye kuri ya nyubako ya Makuza abarahurudutse ariyahura mwa. Ewe hiya we Yuda. Yagera gusa. Na amadeni yaramwishe se? Oya ngo yararambiwe ubuzima mwa. Ngeje, ewe nawe si yari murambi ariko umuntu wifata kiyahura abazi ngo turamuririra wani ngo ngagahuragura. Nanjye rwose numvisha nagahuragura. Ahubwo se kabantu bapfa bakitaba Imana ngo Imana yabiteguye ubwo wiyahuye biba byagenze bite? Naho mbwira. Abafashe urupfu ku ngufu.